Maraataan keenya lammii teenya taa maraatte tachi keessatti waan hin jeequ. OBN'n miidiyaa uummataa miti maaliif rakkoo keenya irraa dubbatte nuti Oromoo miti deegaa mangistii miti nuti akkamitti abata takkaa wayii hidhamna as keessatti rakkoo tokko malee badii tokko malee nama saamuu hin baane nama hattuu hin baane. ለገንዘቡ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም? የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚሞዝቀው? ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም። ኧረ እባካችሁ ድረሱልን። ኧረ እባካችሁ ሀገራችንን አፈቀድ ልጅ አለን ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታየው አመት ከሁለት ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? ኧረ እባካችሁ ድረሱልን። mana hidhaa kana keessa waggaa takkaa fi baatii sadii hin jira. Riyaad irraa kaasaniiti harki irraa na kaasaniiti haayir na buusanii haayir irraa fuudhanii ni galtan jechuun jidda na fidan. Sigalee kanaafuu namni gartee Riyaad bakki irraa galu jiran sanis Suudi Arabiyaadha mootummaa biraatii miti. Riyaad mootummaa biroo taatee jidda mootummaa biroo hin taane bakki itti lammii san galu jirtus gartee Itoophiyaadha mootummaa fudhachuu jirus Itoophiyaadha. Kanaafuu nuti baatii torba duraas viidiyoo waraabaa turre iyyaa turre jidda namni dhufee jidda dhufnee nuti takkaa mootummaa sin agarree ambaasii sin agarree rakkoo meeqa maraataa ambara torba jechuun yookaan lakkoofsa torba maraataa na bira maraate kanii fuudhee ambara torba geessee maraataan keenya lammii teenya taa maraatte tachi keessatti waan hin jeequ. Baay'ee takka dararamu jirra rakkachuu jirra kana duras liibii kana waraabu turre akkuma yaadata argaa turtan wallaahi bashiraanii ta'ee jira. Baay'ee takka namatti dhaga'ama yaa uummata Oromoo mangistii qabdu miidiyaan qabdu nuti akkamitti miidiyaa dhabde akkamitti mangistii dhabde akkamitti biyya kana keessatti dararamna amala takkaan wayi haadha kiyya yaadne ilmoo kiyya yaadne haadha manaa kiyya yaadne rakkootaa kiyyatti oomsee wallaahi uummata tokko nama rakkootti adda tokko dhabdee hundi keenya iyyuu waggaa jortaa qaama inni shortaa amma imbaasii keessa sin ciise waan goonu hin qabne dura barakaatiin jiru sinin jechuu turre barakaatiin jiru jennee sin sobuu turre amma waan sin sobu tokko hin qabnu imbaasii keessa sirra ciise imbaasii keessa hin gaafadhaa nuun jedhan OBN'n miidiyaa uummataa miti maaliif rakkoo keenya irraa dubbatte nuti Oromoo miti deegaa mangistii miti nuti akkamitti abata takkaa wayii hidhamna as keessatti rakkoo tokko malee badii tokko malee nama saamuu hin baane nama hattuu hin baane rakkoo tokko malee waggaa amma kana kan hidhamuu jirru maal yaa uummata Oromoo sin numaaf nun birmanne miidiyaa maaf nun birmanne maal goone nama maata kan goone baay'ee miira keessa galeetiin jira waan hin jedhee dubbatu hin qabu yeroo darbellee uummanni liibirratti nu ilaaluus turtan galtan nu seetan isinillee nuti hin galle asuma jirra nuti uummatuma sani iyyinee namatti mandamne lammii itti mandamnaan dhiis amma immoo yoo dubbannee fala argina jennee ofirraa dubbachuu jirra yoo dhageessan qaama dhimma ilaalatu nu gaan isin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Maali loogiin warri Riyaad warri baatii tokko galaa jira warri baatii lama jira galaa jira asitti warri waggaa tokko ji'a sadii maaliif hin galle baay'inaan uummanni kan jiru mana hidhaa kana nama 30 oltu jira ambaatii nama galchineettee gadhiisi nama isaan galcha hin agarre as keessa hidhaa jira uummanni jechuudha kana waan ta'eef qaamni hin ilaalu waan kan akka furmaataan tamtamaan nu gootan ammaan dollee viidiyoo waraabnee jira viidiyoon keenya hojiirra oolle rakkoo cimaa qabnaa hadara yoo dhumne biyya keenyatti galchaa nu fixa biyya keenyatti galuu barbaannu mana keenyatti galla maatii keenyatti galla waan as keenyatti urmii keenya dabarsinuuf hin qabnu hundi isaatu kun tapha saffisaan Itoophiyaa waan jedhamu as keessa jiru guutumaan guututti kana waan ta'eef rakkoo keenya kana odoo oolleen bulle gadi fageenyaan nu laala gadi fageenyaan fuudhi nuti mana nuti baatii sadii as keessa jira baatii sadii Itoophiyaan tokkitti dhufee maqaan hunda'u rakkoo yoo ganne rakkoo keessan rakkoo ambaasiin keessan dalagaan jiru nuun jedhan maal ambaasii mootummaa maal as ka'eef ambaasaaddan leencoo baatii maal hojjate kalammii isaatiif hin dhaabbanne kalammii ofii bira hin dhaabbanne maaliif biyya kana ta'an yoo uummataan hojjanne qajeelanii galuu wayya kanaafuu qaamni dhimmi ilaalu rakkoo keenya kana sabaa sablammoota as keessa jira nu dubbisa. ውድ ወገን የኢትዮጵያ ሕዝቦች እንደምንተውን አመታችን ነው ከታሰርን አመት ከሁለት ወር አመት ከአራት ወር ሆኖናል። መጀመሪያ ላይ ተይዘን ጎንፋ ተያዝ ከርጅ ታሰር ከርጅ ሁለት ወር ከታሰርን በኋላ ወደ ሀያር ትበራላችሁ ብለው ወሰዱ። ሀያር ከወሰዱ በኋላ በቃ ያለ ገፈፋ ልብሳችን ንብረታችን ገፈፉ። ሀያር ታሰር ሀያር ሁለት ወር ከታሰርን በኋላ ትበራላችሁ ብለው ወደ ጅዳ መጡ። ጅዳ ከመጣ በኋላ ያው አመት ከሁለት ወር ታሰርን ጅዳ ሪያድ ላይ 5 ወር ታሰርን ጅዳ መጣሰር ስለኛ የሚቆልን ሰው የለም በጭራሽ እንዴ ነው አላወቅነው። ኤምባሲ መጥቶ አይጠይቀንም ለምን ነው ኤምባሲ የለም እንዴ ቢለም ህዝብ
እየተሰቃየ ነው እያሉ ስንት ወንድሞቻችን እያጎሉ እያየናቸው እየሞቱ ከዚህ እየተወጡ የተየምብት የሚወሰዱበታና እና እባካችሁ ስለኛ የሚጮልኝ ሰው የለም እንዴ? መንግስት የለም? ባለስልጣን ሁላ ለራሱ ነው እንዴ? ለገንዘቡ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም? የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚወጡ? እንዴት ነው እስር ቤት ያለ ሀገራችን ወጣ ነው ሰርተን እንቀየራለን ብለን ሳውዲ አረቢያ መተን መስጊድ እናሰራለን የተክሊት እንሰራለን በህዝቡ ላብ ነው ያ ምስኪን ህዝብ ሀገሬና ቀይራለሁ ብሎ ወጥቶ ነው ያለው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምንሰቃየው? ኧረ እባካችሁ የህዝብ ያለ የወገን ያለ የመንግስት ያለ ድረሱልን። የዓለም መንግስት ምን ቢለው ቢተዋረ የህዝብ ያለ ሸራርጉልን እባካችሁ። በጣም እየተቸገርን እየተሰቃየን ያለ ነው። ምንም ስለኛ የሚጨነቅልን ምግብም 3-4 ቀን ዘጋን። በቃ የእናንተ ግንባሲያችሁ ነው ችግሩ። እኛ ምናርጋችሁ አስክሬ ስንጠይቅ ግንባሲ ነው ችግሩ። ግንባሲው አንቅቶ አልጋው ላይ ሞታ ሆኖ ቤተሰቦቹ ጋር ሚስቱ ጋር እያወራ እናንተን ምንም አያስባችሁም ተባል። ተያ ስለኛ የሚጮህልን ማን ነው? አሬ መንግስት ያለ አሬ ህዝብ ያለ ድረሱልን እባካችሁ። ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም። አረ እባካችሁ ድረሱልን። አረ እባካችሁ ሀገራችን አፈቀድ ልጅ አለ ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታየው አመት ከ2 ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? አረ እባካችሁ ድረሱልን ተሰቃይ